Yesus kasasalit ko mamuli ay soko iwan sinunod kada ko tumbo Yesus nasundihon ay soko iwan sinunod kada ko tumbo Yesus nasundihon kada ko tumbo sa lingkod ni Yesus. Kaya sanong kaswabon, kumadati din sanan. Paingkuran na hot inoposikan dati di kaswabon na bay, no? Ikalan sanan dot ongolidas nga ito ko. Ato ko pagtilambusam kanaw misisa to kad iswang samayang. Kinarahingan iyo sundu, iswang kerjaan surga, kaswabon ni bayno insan pod on si kawayahay, tu kasari-sari dot kanu kasari ahay dot magyamong, harak kasari kasiwatan dahay dot magisiso, maya dot kaisisan na sumbayang kaswabon iti. O makian hay sontob di ombulan dahay nga milo demenggit dahay dot minsamok o minggirot kumadia. Tinasambayang dahay iswangaran Tuhan Yesus. Amen. Insan pamabora sa kud sanang swabon konsikaw kumad pangahakan da kinarahingan gisambot timpo diti nga kanu to ko dat kapagyampay maya itit kaisisan da sumambayang kat kaswabon o ngayang tamodit dunilat bongkok kabay na gisam diti no nga mumbal pakasarid mangari kari at paris dahiti ikalansanan dat alumis dalo piramutan datid mantad dat kaimpunan iti gisam dat apupusan. Okay. Kaswabon na po ba yun nga 29 hari bulan 8 tuluh na pod panambarsan dati nga mangintob da tulun. Pinayempo ti pelajaran dati iswang dat Kitab Lukas buk kahapodam 5 ayat kumuiso gisam dat kumaturo. Hiti na pa nga minangigit ta tulud pinanukadan karait ko domba di natagak. Ina pa yung mamumuhot tsukay itulun-tulun dat kiduso nga kaubasan na pa nga rumikat kumadi Yesus makinangaw di siya. Sangwal-wal dihi tulun-tulun na Pharisee ahli Taurat kano pa diolo isiya na pa nga manarimat tulun da kiduso makan nagi miyampay diolo. May na di Jesus paintala nga iti panukada ni di kumadiolo. Ayat kumapat. Isay nang ko ipagilitan na kayo iharhot hatu sa tinandat domba sa kira na pod natagakan siya do iso ako ninangko kaman di siya tang kiyaday siyam na podam siyam mongay nanday siya dihirid padang gurun magihum dat inapalid gisambot arubaan daw sayra na pundad arubaan daw nga man di siya singgunay miyampayad otood karikot dahiri walay lahawan di siya tambalot-tambalot daw sungkad-tukad ngay maboras kumadiolo kotood no miyampay doho tu iti na po domba ko natagak nga narubahan ko kago poborasan ko kumado kayo paingkani ka daw kataadan nila suruga mantad ko sang ulo ni nakadusohom tinumobat lobi kamantad kataadan
dahar siam no podom siam it point topot nga amu perlu dat pangupan. Pengkukurah maka sandatan nila pelajaran dati do bay no. Saya na pod intangan to kalot ay pelajaran dati nga ngoyon na po dati piagalo dat awayaan dati dating pubay no. Iso na po hit bobosot agat apangkal no pakago susa sukar kad agat dot monto kosong ulo na masitar nga akon roko masitar bo it woyo ondo isuang ga gereja nga mumbaldah dot ay mongintong mamusaw dito nga jemaat ngay nakura tu agat. Sekira na po ay timpu do bay no. Ina pa dahil na retanit tit manunurat iti pelajaran nga ibandar nga ay sa no pisuayan iti. Ikampung ta ibandar nga iso kantakan da timpu bay no. Ina pa ikagaton dati nga ay sayra na po dot intangan to katit kining kokoton iti jemaat nga dati. Miagal dit ilatawan da tumalib. Nakura tu miagal ilatawan da tumalib. Man pa dati intangay nga itinopot jemaat dati kakitanan na po nga abintagak. Sekirad isuang ga grup WhatsApp DM kakitanan na po nga abinsaliwan. Abinsaliwan. Itinopot keadaan iti jemaat dati bay na nga ay kain sa duman tadi di. Sayra na pamumbal to kanon dat opusaw paduli. Mumbal to kanon dat magihumbralan dat moed na pay jemaat dati di nga patilombus sa hino o kano kay ngaran di siyo nga itinan di siyo isuanggat kay sisaan dat gereja nga irihi kamoyan dat sukar apangkal agat nakuro tu iatin pagati nga tumaguang takot tulun sa pitulun osanong nagimati dat tumaguang sa kiramiagal ko kumaraja osanong nagi tumaguang ko itang obosi tumaguang ko dat ila sakot-sakot ngay tumuguang ka di bangunan-bangunan. Arait ko kumaraja. Tumuguang ta ko dit angakaran kay El Bonar. Asanang nagi tumuguang ka ri ko tumuguang ta ko tulun sa pitulun. Isuang da karaja. Pakitanan po dati hali piada tulun sa pitulun to ko. It sapatutnya miloh to ko dat mirunding, miuhup, nga iri nagi ito susa. Ilo nagit, asasan nang nagyamang kung mangurus sila suang talon. Nakura to na ipagalay dat kamoyan da domba. Ilat isa panukadan. Piagalan na pa dati tulun iti domba. Asan nang nagi mangatur. Haro no hipopimpusan da ko it ang taso ang tingaw kakitanan na po nga yun di asan nang naging mangurus taso pa yung kuro ino po idang kampong sa ano po nga tokom sumuliwan no tulun na po aduhan piadu nga hingga di makinangong isa na po kakitanan nga itikesat
ay peningkatan case iti COVID hopodom siam iti watas dati. Nakuro tu mumbalo minsawato modupod miagalodit king kilat dat sumunid ay katali borumasam katongolo nakuro. Mantad ko kinotilo kinosusawo dati it tumano didit pagoduhan dat ay kesehatan. So kiron pod isisa ko piyo ginawa dati aduya dit ay kanta da murud haruman da rumay bagi nga pamakay ko sampon da kabang iri nga asusa ta koy intan no da ko hot pilitan do kayo ka so kurang-kurang ko talo kaki pilitan tay ko sa kiron na patulong diri nga so kurang-kurang ko baris no po nga taliban na 2 tulun ay mag ako daw itulo Kaman na po nga, ilo na kagaton oritan isuang got pelajaran dati kaswabon na bay no. Jadi, right piad isuang ako lidasan dat ititimpo bay no. Nga, susah to kayo bo. Man na pa dadi kapiyam, tulun sa pitulun, imilad mirunding, barasan nga karati. Ay dadi asusad atapot kapiyo nga, mantad na gitit. Ay lang naman na po mila pagalan dati ti. Ino po ini pagalo dahil nga domba. Harahato sa tinanda domba. Siya kukulan ko. Ngo no di pagalay dat harus siam no po dom siam bot ay nakorikot tahi kandang nga haron na tagak ko tiso. May na di sampo no isiam no po dom siam. Ngo na siya ihumo itiso. Miagal di apanganakan. Kaya apanganakan ngon pagalay lasuang talun. Ilot nga dupot-dupot. Ngon pagalay domba. Ngoyon to ko no. Sayran po tumugod-tugod to ko nga. Nuka. Anjing ka. Babi juga kawin ka. Intangan na po kapiyo nga. Ihati ni. Ilo na po suang talun nga alam. Aduyaan ako dat. Abosugan nila dati sumuno po. Sayra na po dat. Ay apanganakan ka. Antala suang talun nila nga. Nukanda dilo. Urang juga kawin kamatu dilo. Yaw. Ihati na po nga. Rayton to kolot ngaran na suang talun. Tangkalamay ko ya oy ka. Siyaw nagilon tugi kanon dod itu magod-tugod. Okay. Jadi iso no po hikagaton do isuang got kay sisan natid tumanud do boros kinorehingan nga iti moy panuhut iti kombolutan ngay. Nakura to apatut ta suhuton. Kakuhaan na po nga iti na po kasuwangan, kasaliwanan iti jemaat ngay nga aransak. Aransak ko isuanggat jemaat dati. Haron no hit abaptis ay taon kasaliwan. Haron no hit nabaptis active nga piro-piro na linaid arasan taon, 2 taon kasaliwan. Haroh nagiit ay active nga ay maakitanan. Hirini kamundot ay ngaran na didhino nga madi akitanan dat isuang nagireja. Jadi tampinay atumbayaan ako dat ihati kadaw ti nga asaro to kay ipagilitan dat golongan-golongan da miya galilo. Nga iso na pakagwita aramaylo nga ato ko orohyan dat suhuton.
Ato ko orohyando ihumihumon. Nga sebagai sangulunat ay momogampi gembala iso na tugas di siyo dat menuhut dati sebagai pananud dat isuang isa tinimungan. Saira na pod ori katindo hitimpu dat ay pangintaban dat anggota jemaat nga pensuang to ko no. Sairad hari paguhatan nga kada to ko apanganakan. Nakuro. Tu iri no hiralandet menuhut iti wawayoon dati iti momogampi dati iri ni ralandilo dat menuhut dati haranangkud hinoh kasari ta ko pod hiri kay sisani di kaamo. Jadi haron na ponday pangintaban na sumanu kada to kad apanganakan harnit paguhatan evaluation ko nunu kada to kad apanganakan dat pinguhatan. Saira na po dat ay iati sebagai anggota jemaat tanggung jawab dati nga apa tu te iati no podim pensuang to dihirid siam no podem siam kada no iati no nga itis so nga suai gari bo nagiit kopolido no hiri no gi kapagatan hiri nagi kapagatan to ko gi ulum na kurar ito ya deh. Kaubasan nagi nga nagiit tumangkid do korohyan datang ulun. Ya dinat adat matud deh. Intan na po di dati lot ay panambarasan right ko songinan at domba di natagak. Isuang Lukas ko po damlimo. Ilan na po lang mantad ko talo ikinapagalan di Jesus. Right ko kinatagakan iti tulun mantad ay ponanudan ko makinorohingan. Suway kayri nainagi poinsamo ko dat Jesus so po nga makan miyampay tulun dat nakaduso nagi ipamungut tsukay. Kakitanan na politong pinay nga Jesus ka daw nga kinorikatan na po siyo nga may pagihum ikamon dat tulundat ng kaduso. Ikamon dat tulundat itulun-tulundit iadadan it atulun korohyan. Isuang nagid panambarasan nilo nga ilo na po sangulo na gambala nga mangintob kasari isya dit domba daw. Kada bura sa domba itanganak ko manok dati contoh lah manok pintab-bintab no pirohi tanak saira dat pasuangan na kandang sa dapon intobon ng piretanak pasaliwanan na kasuabon intobon ng piretanak iyati iti nga pintab-bintab to kay tidak tapat kapiyo pintab-bintab to ka kinarahingan di gereja kapa hatus silod dihom no kuradila tu walu podi no pod ka di gereja baluran limon na hatus duo podi na hatus ay ka ori katapay man sakit tok pintab-bintab na dibolyaw kadang-kadang apanganakanit korongaw ay hitan aya hopod dari tanakom walu podi ka so dopon hari boros napatay nakagutiso kaswabon apat podi ujung-ujung kasanginan ponolo miagal di kapupuri mananto kotit anggota jemaat dati iti ontok kot panasakit pintab-bintab ka daw nakuro to pintab-bintab
nakura tu poin talangon kasari ginumu o dakatan na sakit to mo ni kita daw. Mo edad arana banto ko. Kau kita nga 22.000 tuh. Sabak mantadit 2 angka. Umbal 3 angka. Bayna 4 angka. Arana banto ko na da. Nga hingga nagidid. Kau kita tako nagidid. Pira ginumu. Pasalawon lagi mangintob. Nagi mangintob pasalawon dati. Salah kira. Tidak ngam lapuran. Iri nagi ipasalawon to kok. Isuanggat kaisisan dati sebagai jemaat di gereja. Ina po'y mangintob iri nagi dati karohyan. Harono hit papakitad isok kapusahan dat kumadati. Muhot nandun. Aya lang adon nadadihed laid kuno dit anak kamong ka. Iri nagi ta karohyan imoy pangimbulay. At ako nagi orohyan imoy pangimbulay. Sayra na po dat okitad iyati na po tinga nadapatan da ahin itinimungan di hatus. Kerajaan gagal. Kerajaan gagal. Rakyat gagal iman kopi ubo. Jadi intob kadapatay dharho tahino to kamimbulay no kapurimanandat simbayan di disangano. Sompo na isiyay hopod hopodam siyam ikatuangon pia nga ngosyo ihumo isanginan. Sayra da narubaan nga igitay da minuli may ramayo. Atumbayaan to ko dot ay tumanod do pa pengalaman dit no nakadakatan da sakit kumuntokan nakamanang nakalantoy nakaulid iwalay mempay do otood nga isa kataadan akon no ko itulun na nadakatan di nalingasan kago nga nogi imanawalay tilo nga to di isuanggot ay koigitan mangigit to ko tiburos kinorohingan nga sera na pod apalid to ko gumuli to ko kago haroboros dati gumuli makaguli ko pia to ko okon no ko ikaruhang no otood okon no ko tanganak okon no ko keluarga ipiyahit sang garaja san tinimungan nga otood tok song kuro dagadi kasonong songkura dadi kalumisat santob na po di anggota jemaat dati nga isisok na po ngayad isuang kaponanudan. Aulud. Tok alumis sa dagato kito. Mintong ta kapagidit pumusuon. To'y kay patiukan. Sa kira na po painsokot to kayo. Paindokot. Painka ang tigando rin. Ngonto ko na po intay paindokot tilo nga aulud na po tulo nga ino po nang isawat aulud ka kitanan alumis in the hit intanan day barisan dilo nga alumis sa hit kaulud-uludan dilo mo atumbayan ako ihati sebagai pananod na kinarahingan nga sakira na po aulud to ko alumis sa dako kitanan. Ay so no hawayaan dat ay sisipon di rogon dat may suwang. Sirad aulud. Nga yat ulom no kuro gatid. Har no po sumansala po. Bobos po ya nga ay har no po sumansalad isuanggat jemaat dati. Nga adoyano ko dat ay dadamot dati ti pumuguna ng irogon nga amo no tumingko di dibo. Hara no po hiralan di siyo kadaw.
bobos to kung mangundar, hari ralan di siyo dat may pagampuang. Iyati na pati nga, mo'y dahdat harang ngay umatoh dati, haro ko purimanan dati, do kada to ko no dat ayit mandad dat poundaron do wakon. Iyati no dagya mundar. Ilo ni pihulit-hulit kasari dati, iyati na mundar. Inagiwawayon nga, haro nagiot ay kuasa tay ko mandat diolo. Mo'y dat iyati na po nga kano dat manguhup, misiso, magoit diolo, dat minsan mo kasari kumakinarohingan. Sekira na po iyati onwan dat ay tugas tay ko tanggung jawab pumiyagalid di. Ina po'y kagaton dati nga sira daman to ko undaro it ang anggota jemaat to hiri nagi sumap. Ingaton no iya nga hari tanganak ta. Intan ko nom hinggo no korikotan no ka. Pintan to ko nagid hinggo no hot kasunduron. Hinggo no kasimboguyon dati. Iri nagi ta aramay bo. Amu namuti aramay let sayra na po dat haro o kita datid osonong montok dot kay sisan da iso at tinimungan jemaat dati. Iyo na po ako'y orohyani dit ay nadadi ka nga mo tiyot-tihoy ka. Ako orohyan dit yun di. Korohyan ko na po nga tagalot sunudan. Ano barasan nga mundar po itong ulun. Nga hinggo nagidi akon kumugyagal tapuri manan to ti harohi it ay miyagalot makan bo. Makan to ko na po. Korohian to ko na po nga ay sayra na po mongoy to ko ditakan nun. Burasan ko ito ikobasan to ko. Mongoy to ko na po ditakan nun sa kirad potlak. Ngon to ko na itakan nun ina po hirid miyagal ko rapawon itakano natikidan na dati dat ay ponanduk kot ipagano. Nga sayra na po may to pagano nga harap ay sasandok kahiri nga hari mamaguna disudo daw. To kom iri no dit. Kakita ko ng padiadi nga haro na los ponanduk ko di mamaguna disudo daw iri ta aramay to kito. Dadid mo nanduk na kan mangumbalan no. Mo'y na dit rapawon na sa pabik umbalan po magano nagim iri sudo daw pagano. Kakita ko ng padiadi nga haro nagyalo na ko sa dia mamaguno pala sudo daw ka. Ngayon nun na po siya barasa iri ni ta aramay. Subo-subo nga kiumur na kaya. Nadadi apatut teman sunuday koilo no ngay. Apa yung kanagid iswanggot ay katumbayaan nati. No kadi Rasul Paulus. Intangan na po mantad ko ilot umur kolohingon. Sigo ngay nadad iswang katumbayaan ay so nakamundo murid nung kolotaw ngay no. Nga madi makinango. Iri no mo tita aramay ditong Pinay. Ay sayra na pundad taguron nun nga silap po iya nagi taguron kago. Manu siya barasay iya nagi at agulya na bubu. Dadi ka nga mo tiendo. Nga harohi nga sumapin. Iri ni ta aramay di bo. Jadi sa kiran na pamilo umbalan na dati dat
ato ko po hupan da tulun na mamisunod o mumbangan to ko no. Akon nimba ti ko aramay ti komundat man barasay. Akon ko aramay kapurimanandat man nasihatay. Antakan na pod korikot ka diri tay ko alantik onwan ko tugas sa wagu. Uhupano kuno do kayo ka. Haron na pot masaala, haron na pohot akon to ko pindalanon ko mano kuno do ko taguro. Ya di na boras dati bo. Say randad otopot kapiyad mumbalan dad ihatiin pagati nga tulun. Akon ko poin tunod kasari at kaboboyhon dati haron na po hibohitan dati ti bo. Umbal nandat di nga ba tumogod to kayo mo ti. Tumogod di dasayra dat man taguro. Iti man barasay man nasihatay nga akon ka aramay. To kadang-kadang kakalaso na talingo. Apanganakan to ko no. Mimpanday-panday. Akon po dat iya na po nga sebagai woyoon. Ina pa yung mamisunod dia nga ibawahan no. Ay aramay kapurimanan may galid. Nga isega munhud amundar ki. Miagalot muntok na po dati nga anggota gereja iwawoyoon ang katua gereja ang mositar. Sangulo na mositar ina po yung monagurdia nga anggota gereja. Ay mo ti aramay kapurimanan di. Om anggota gereja imanahak dia ada susunod imositar. Intano ni mositar nga amulok bujang po ngay. Ay iya mo nasihat doho. Pero na mositar na korikot ti daerah dahem ay si kumbalo mo nasihat doho ka. Iya nagiming hali-hali. Ilo numati kaguhot. At tumbayan ako haroy ka po yung awayaan natin niya galid di. Nga paingkukuro Jesus ka daw. Ina pa yung kinorikatan di siya nga magihumbi tulun-tulun dat nakaduso ngay. Kamu na pa itang pinay nga haro na pa itulun dat mangimbulad miya galid di. Bersyukur to ko no. Kakuaan na po nga haro pa itulun dat apusaw kumadati. Nga ay maaramay ko purimanan. Haro pa itulun da kano dat ay manahak da susunod kumadati. Sangulo na tambalot tit asonong, sangulo na karuhang di apusaw, sangulo na giwaan da iswang gereja dit mongintob kasari dati, nga kano kasari pa isiyad manahak ko susunod. Haro ko sanggupan di siya manahak dat ay koimbulayan di popondar kumadati. Iho nga gumibohitan ko. Nga ako kala idit pamuhandaman dat ako kuhaan siyo. Andi siyo orian doho, andi siyo mambalot doho. Hari ko purimanan megal di bo. Jadi dada mo ta hari tambalot dati dot ay kakal po dot katama kabarani dot manahak kasusunod kumadati iso numuti kaum sikahan dati. Jadi sera na pod ilatong mo sitar dati iwawoyon ngay mo gihum dati serad apalid kolomok toko nga puji Tuhan. Sera na pod Yesus sendiri. Rumikati siya ditulunot iadadan pamungut cukay. It komondat tangulun antakan nila tulun nga nung kaduso. Patut to kaum sikaw na gidalot. Wawayon ngay hugama to. Harot tulun na kasap. Dumoy pamagampo tilat gulungan na mga galilo. Jadi iyati sebagai panano da kinarahingan. Haro na pa itulun dat kahano dat mo'y panguhup dati. Mo'y pagangat dati. Manahak dati susunod.
orwoli ginawa tumugod to koy aramay kapurimanan nga itimpu da miyagalid di pengkuray pangigintong dati nasihatan ko nam son danunay tulun tumayngod ko na tiyolo tumugod da ginawa nga son don ta ka nakagoy sihom kung sikaw na siyohoy ka on sikaw ta ka ito haro pa itulundat apusaw kumadati mo boros pagi siya di nga apusaw siya asanong namutigarid sa irad haro uhotan no nga haro sumimbar haro hipopakito dat isiyo na po nga on sikaw apaduli idit manu imbulayay sa kira na pod paingka kam okay iring hari tatok ato ka aramayan karamayan to kano po nga haro hiit argue da takuri sa kira iswang isa o grup okay nga ino pa'y grup nga miya galidit aramay ko pi ito purimanan mo miya gal iskola sabat okay kay hiyan ni di mo nang boras sa mimboras iwayoon nga haro na po'y mumbalumbal nod nga nakurugya dilo hirinugi karamayan dati jadi mahita ko no anuad isa o kasiwatan dat iswanggot konsikahan sayra daharat kombalutan dati it mengintob dati mengitung dati mengintob botulun sayra dahari kombalutan dati iswanggot isa o grup contohnya DM WhatsApp teka Telegram hari sumaliwan nga hari muhot ay nakura dito sumaliwan ni siyo ka kamu na pa di nga iso it popokito dat ino po hit ahli grup nga mengintob idit ahli grup iswang gat tinimungan da gereja hara na po yung muhot dat hingga dihikuo ka popokito dat iyolo na po nga opusaw dit tulun-tulun da harod hirit tinimungan di okay to nagidati dat iyati sebagai it mumbal tokod apalid sayra da harot kiginawa da popondar nga mahin na dati tarimo iri sebagai iso lolohaw dat minsamok to ka kumakin rahingan ano mo ti aramay kapurimanan haro tulundat mo boros manha kasusunod bilin mo ti aramay nga mantad tampinay ato ko po asunudan ato ko po angatan apo onuan da nasihat kayla to kay gumuli da sandiri kayla to kay mundar undar to kon natu o kon namati ko mositar o kon nako ang katua garja diakonis ko it o nga jamaat dati mongintob dati iswang kay sisan na jamaat nga ipanumbayaan dati intobon kasari to ka kinorohingan pintang-intang to kom aya nakalaku dadi ko hoy ka miagal no po dohod i otopot ko piyogi mantada tinimungan to kod it iso na pakapagalan ko nga iti group WhatsApp DM1 intan ko na po nga ginumo pertama na po nga ginumo pero 257 per 257 hinongay DM2 256 haro isa kusong DM kumatalo 257 257 kumaapat kumulimo tuit abin saliwan doon do haro ni kapurimanan dat miagalid di nga to kay bagyain salawon to paingkuro na polot kapurimanan dati tumano do boros kinorohingan
iswang ganun na patawayan natin nga yun lo to koy haro ni orahyan na sumaliwan hari orahyan na sumuang yun di nga nuno na paday pagangatan natin iswang kat kay sisan labi po na iswang kat kay sisan na tumano da kinarahingan nga anuwa ta ka na rin iso at papakita dat iyalo na pa nga mangintob dati sebagai pananu da kinarahingan mangintob tulun-tulun daw papakita iso at kapusahan humakinarahingan iyo nga mangintob ako'y kasari kaswabo na pa ng 534 oh hitid aswaw haro 70 ilo nagi jadi seran pod haro mangintob dati manguhot dati ay hingga di kuha ka nga papakita isa ko pusaw di siya kumadati ako niko agaan-gaan nilitang Pinay agati kasari tumilang busto ko isa o kay sisan okon ko agan nga iri nakasari ipaw sawon dati insamok to ko kumakinarahingan sondih kasari to ko kumadisyo moid inapohit kohinaan dati dahirit tinimungan idi kohinaan dati itinimungan da gereja nga hirih kasari to ko kada to ko na undali haro piyahi kagatan nga tilo busto ko na patu iati na patihom pintob kasari to ko kinarahingan hilo kasari patu di siya di am iri na dahi man dati Munang ngiti Magisusuay Patapurimana Toriri mo Lutok sinduran Kadakatongo Harong solihon Haroson dihon Nong itambalut Yesus kasasarit korongong ay soko ira sinalolang kadakotong Yesus musolihon kana umisi sa tokod iswang samayang kinarahingan asundo iswang kerjaan sorga kasuwabon diti insan pod on si kawiyahay tu nakawaya kagwihati panambarasan damo minsuhu dahay tumilang busehayd og girot iswanggot kay sisanam pananudan kumadia nga atumbayan had og gumo ni kantob dahay dat tumilang busat iswang iso kay sisanam tinimungan labi pano dat inapay tamodon nga mumbangan o mundar maya di buras-buras mo. May nagihay anway dat kapurimanan di ang bingumboyo o hinomod agirot iswang na katumbayaan tu ay lanam oratian dahay ihay no po nga pintob kasari no ang pintang-intang kasari no may dat ay sa aratu dahay ay sa katangkid manta di panumbayan kumadya. Timpo diti sumambayang dihay mentok di pambolutan keluarga jemaat ngay di no nadakatan dat panasakit anuan nila da kalingasan
Anuan nugi kagarason na ginawa da tumaguang di kantakan-kantakan na may galidi. May dadot kapag yampay kagoy hay dat kumadiolo iswang ga kaisisan da timpo-timpo orikot. Kung sikaw Tuhan tu ahakon no head tadaw do bay no do hingga na po rikoton om lambusan dahay. Tinasamayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati kaswabon na bay no, hinako po asan ang papaindalan dat ay tugas-tugas sa tadadubay no kapiruba takod kaswabon na swab.